Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit kula, tutong dakalataw. Nalaabi lang ning ninuman, king karakalda. Ibat lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapanan ning trono ning kordero, makaimadan lang makaba at maputi, at atinyang tatalnan na palaspas ing balang metong. Deti, nga nakanako ning metong nga makatuwa, ilaring migtagumpe king maragula pa nga lupig, pinipira at pepal to puti, ing karelang imalan, king kapamilatanan ning daya ning kordero. Itiya ing sangkan nung bakit atilo king arapanan ning trono ning Diyos, at susuyo lakeya aldot bengi king templo na. At ing makaluklok king trono, iya ing manat matnube karela. Ela dumanop ni kumawo kapilanman, el amibilad paking palina ning aldo, o mga paltus, king isa namang pali. Uling ing kordero, ayat chulibutad na ning trono, iya ing maging pastolda. Idala nala karing sibol na ning danom, ababye-bye, at pulisa ng lubos ning Diyos, ing luwa, karing matara. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo puwing maya pabalita. Ako ing maya papastol, nga naning Ginoo, balo ko ring tupa ko. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang sanuan. Nga ng Jesus, ding tupa ko makiramdam la king siwala ko. Kakilala ko la at ila tutukyanda ko. Pagkalubanan ko lang biye alanganga. Kapilan man ela mipahamak. At eno malyaring samsaman kako ning ninuman. Ing iba aminye kanako kareti may gitya kenupaman. At eno malyaring asamsam ning ninuman king gamat ning ipa. Ako ampo ning ipa, metong kamimo. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Pasibayo po, mayap paabak po kay kayungan. Good morning. Pakigritala po rin kasiping tamong mayap paabak. Palakpakan tayo po ing mayap apastol. Pakilawe yo po ring kasiping yun nung atin kong kasiping nga ima. Pakigrit talang Happy Mother's Day. Kaniti pong Domingo, kaniting kapata Domingo na ning
pamanyubling nebye, makatugulaling niya anting Good Shepherd Sunday. In today's gospel, my dear brothers and sisters, we heard how Jesus reiterated nga na, "My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Ding tupa ko, makiramdam la king siwala ko, kakilala ko la, at ila tutukyanda ko." King kakatamo pong pamigunam kaniting Domingo, buri ko la pong dinan pakibat, ding at lungkutang kaniting Domingo. Mumuna, sino ang tunay na mabuting pastol? Kadua, ano ang katangian ng isang mabuting pastol? At katlo, ano ang ipinagkakaloob ng mabuting pastol? Mumuna, ang tunay na mabuting pastol, in today's gospel, Jesus said, "My sheep hear my voice. I know them and they follow me." Sa mga pananalita na ito ni Jesus, makikita natin ang kasagutan sa ating katanungan na kung sino ang tunay na pastol. Na ang tunay na mabuting pastol, ipinaparamdam niya ang kanyang boses sa kanyang mga pinapastulan. Balude ring tupa na ingkeyang siwala. Kadwa, ang mabuting pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng kanyang pinapastulan. Ikatlo, ang mabuting pastol, sinusunod siya ng kanyang mga tupa. For short, biyasa lang makiramdam, uling maniwala la ring tupa na kaya. Amen? My dear friends, in this first question posted to us today, we are challenged to always learn to listen, know, and feel the presence of the Good Shepherd in our life. Kailangan ing baluyeng kilalanan, ing mayap apastul, ake kayong tutukyan, at panalukyan, king ke kayong pamibiyebye, anting talasal pantaya. Kailangan ing baluye, ing tunes siwala na, ningke kayong maya papastul, apakiramdaman. Kailangan ing pagtiwalan nyo na ing maya papastul, ake kayong panaligan, balo na ing ke kayong sariling pamangailangan king biye. Kailangan ing pagtiwalan nyo na ing maya papastul, ake kayong panaligan, balo na ing kailangan nyo. Makanyan mo naman, ing maya papastul, ake kayong pakikwanan, pakyapusan sana. Kaluguran kong kapatad, tutukyan niye, uling baluyo, ing mayapya, at itukin ako, king makapasno, kapayapan. Amen? Pakilawe yo po rin kasiping yo. Pakisabi sa kanila, sino ang mabuting pastol mo? O iniing kutang kekatamo kaniting Domingo, mumunang kutang, nino kaya ing maya papastul ning biyeta mo? Nino kaya ing maya papastul ake katamong tutukyan? Kaya ri tayang apakibatan nitang mumunang kutang, sino kaya ang tunay na mabuting pastol? Ing kutang kekatamo, kaya ri talang abalo ring pakibat nung nino ing tunay maya papastul, king biyeta mo kaya, nino ing mayap apastul at tutukyan tamo. Pangalawa, ano ang katangian ng isang mabuting pastol? Ang katangian daw ng mabuting pastol, bilang isang pastol,
Malino dapat king sarili mo, ing mangailangan ka mo rin pa magpastol daring aliwang tao. Hindi lamang ikaw ang nagpapastol, kundi ikaw din ay pinapastol ng mga taong sumusunod sa iyo. Amen? Ang tunay na pastol ay mayroong pakialam sa kapwa. Siya ay nakikialam sa kapwa. Tagapanatad na ka ning sala o liwanag, hindi ng kadiliman o kasalanan. At ang tunay na pastol ay nananatili at hindi nagtatago at tumatalikod sa hirap man o ginhawa. Eya mo munang gugulot pot ang ating kasakitan at daralanan. Makasadyaya dapat magsakripisyo para karingkeyang papastulan. It is a sacrificial shepherding and not a self-shepherding. Kaluguran kong kapatid, kaniting panahon anong nukarin at syuta mo at mabibiye kaniting kasalukuyan a panahon, akakitala kaya rening kriteria na naning mayap apastol karing tutokyan tamo. O mekad king mismong sarili tamo, lulto la kaya rening bage abinanggit tamo kaniting Dominggong ite. O reni ring sukat tamong pigunaman king kakaduang kutang. Lawen tala ring sarili tamo, lawen tala retang tutokyan tamo, lawan tala retang pilit tamong paniwalan at pagkatiwalan nung lulto la karela reting bage mi banggit ke katamo ngening kasalukuyan. Katatawlian, ano ang ipinagkakaloob ng mabuting pastol? Kaluguran kong kapatid, ing tune maya papastol, pag masabalan at lilingapa nala, ring balang metong kekatamo. Amen? King Ebanghelyong mi pasyag nga na, kapilan man ela mi pahamak ding tupa ko nga ng Jesus. Alang makasamsam karela kanako. Anting mayap apastul, i Jesus pag masabala nala, lilingapa nala at enopaboren mi pahamak ding tupa na. Jesus, ing maya papastul, tutu nakatamong liningap at lilingapan king biyetamo. Ya, ing tune mayap apastul, anong nukarin, sukat tamo sanang apusan king pamibye-bye tamo. Jesus, anong nukarin ing tune maya papastul, ya sana ing maging modelo daretang taong pilit tamong tutukyan at paniwalan. Kaluguran kong kapatid, ikitamo iti nung makanano nakatamo ni Lingap Jesus, kapamila taning kayang pamandaon, king sarili ng biye, angga king kamatayan. Dinaon na iti, uling pegma sa balanala, ring balang metong ke katamo. Dinaon na ing sarili na, at nilingap na katamo, pauli na ning may lumod tamo king kasalanan, at may natili tamo king dalumdum ning kasalanan, dapot pauli ning lingap na, delakit na katamo papunta king sala na ning biye alanganga. Kaluguran kong kapatid, king pamandalakit ng ginutamong Jesucristo, kaya katamo ing tune maya papastul, papunta king masala. Sana yamu naman ing maging instrumento, maging modelo tamo, ban kanita, ya ing piyalimbawanan tamo, nung makanano ing pamaging mayap apastul, king biyatamo. Amen? Pakilawi yo po rin kasiping yung may nip na. Pakisabi yo karela, lilingapan na kang Jesus, nakalakwan, nakapaboren. Amen? Palakpakan tayo po ing maya papastul.
Kaluguran kong kapatad, keng panahon tamo ngening kasalukuyan, dakal na mapanin lang alulwal anting pastul. Dapot, ken puso da, alino man talaga tune mayap apastul. Dakal na lang kunwari tune lang mayap apastul, dapot ken puso da, pansarili mo ingkarelang paninasan. Amen? My dear friends, bukas po election day. Tayo ay pipili ng magiging mga pastol natin sa bayan at sa bansa. Sila ang ating magiging mga kinatawan natin sa pamahalaan. Tayo, ang taong bayan, ang maghahalal sa kanila upang maging pastol natin na gagabay sa atin upang tayo ay matulungan sa ating pamumuhay. Pero bilang mga botante, bilang mga tagapili ng mga magiging pastol natin sa bayan at bansa, magandang itanong natin sa ating mga sarili, ang pinipili ko bang maging pastol ng bayan ay kawangis ng tunay na mabuting pastol na si Jesus na aking pinananaligan? Taglay ba niya ang mga katangian ng isang tunay na pastol? Amen? Dindamyula po at pekiramdaman nung nanula rin gustong pamanugali na ning metong amayap at tutong pastol. Naing tune maya papastul, biyasayang makiramdam, biyasayang makyalam, biyasayang manalakaran, kareng papastulana. Kaluguran kong kapatad, ikatamo po ing migulis king kekatamong sariling paingtungulan. Sana bukas karastamo kareng presinto at potang tatalnan tane itang balota. Kaluguran kong kapatad, anyawaran niya ing sawop ning tune mayap apastol. Ipanalangin niyo na sana ring pilinan niyo, ilapin mo naman deng burinang maging pastol ning tune mayap apastol. Sana etamo palin lang karing babyeda ke katamo. Dakal na po ngeni, magumpisa na la. Ringaliwa, magreklamo la, ela pa malilista. Bato-bato sa langit, tamaan, magkabukol. Baluyo po yan, nanula ring ugalida. Sukat tamong pigunaman, pangadyan ing maging desisyon tamo, king pa magboto tamo. Anapi nga pong nolinan din, nung nino ing iboto tamo, ya ing sumaw kaya katamo papunta, king paintungol. Nung binoto mo, ini, at migkasakit tamo king darat ang apanahon, etala si sisyan dengaliwa. Sisyan nyo ing sarili yo. Kasi bakit? Kasi oy tengke kang pinili. Kaluguran kong kapatad, eko po o emi po papil ing magendorsong kandidato o partido. Ing ke kaming papil, anting metong at nang nukarin talatukinan ning pisamban, manabilin karing memalen, ing pilinan dala ring kandidato a ating masabal at magsilbing anting maya papastul ke katamungan. Amen? Kadwapo. Today is Mother's Day. Happy Mother's Day po, karing ima aatsukeni, palakpakan tala po. Aldo dareng ima, sukat tala sanang pasalamatan king karelang pamaging maya papastul karing anak da. Sana ipanalangin tamo king panyulong da pa king karelang pamagpastul karing karelang sariling kawan na ausan tamong pamilya. Magila pang tune mayap at kawangis ning tune mayap apastol. Amen? Manano na sanang ing balang metong ke katamo, pakyapusan taya, ing maya papastul, abyasang magmasabal at lumingap,
karing balang metong ke katamo. Nung makanano nakatamong lilingapan Jesus, makanyan tamo naman sanang maging malingap, karing aliwa. Kaniting panahon ing kailangan ning yato, pastul ang malingap at biyasang magmasabal. Ingkutang metong kukaya kareta. Amen. Ipasyag tangening kay katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. At kang Jesucristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas sa banwa makalukdukwana ning Diyos ipang lubos mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabiye ang pong mengamate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king banal kapulungan, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasobrirang mieding mete, at king biye alanganga. Ating kamalayan king ing Diyos kapilanman e napaimburisan ing kayang balayan, manalangin tamo kambening kabilugan at tiwala kaya, ing ausano ring dakal king makabukod ng kasuywan, at gawa no ring kayang pinili at ing kagiwan makibat, mitmong kayapan alub king kayang aus, karing balang panalangin ing ipakibat tamo, Ginu pagkiramdaman me ing kekang balayan. Ulitan tayo po. Gino, ausan me ing kekaldan, ay pasabi degulan, iba't king balang bansa, lahi at salita. Tandamanda sana ing siwala mo, at tukilake ka, inya ngaming manalangin. Gino, dimutla mo ring makakilala ke ka, emo ipaintulot ing atin mabating karela, at papanatilyan mo lang tapat keka, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman ni kaya kang palayan. Gino, dakal pa ring daralan kaligaligan, manatili lasanang susuyo keka, aldot bengi at makisan metong la keka, king karelang kapag subukan, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman ni kaya kang palayan. Gino, dakal lapang tuto, ring daralan kasakitan, paulining danop, at kao kikatuliran at katutuan. Bustan mong ingyato, palto na ing kayang bunga, at ing balayan mo, magobraya para king justisya, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman ni kaya kang palayan. Gino, balikdan mo ing pagsalbat ding daralan kasakitan, pulisan mong lubos ing luwa karing matara, at idala mo laking tula ning kekang at kekaming lugod, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman ni kaya kang palayan. Gino, lawen mo ing maragula pibandyan, karing puso ring kusang loob, bilang magsilbi keka, at king kekang balayan, karing kasuywan ning lugod, at kasopan, ausan mula at bustan mong panimunan, de ing kekang balayan, inya ngaming manalangin. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Inya ngaming manalangin. Ginong Jesus, sausan mo kami karing kekeng lagyo at pisan metong mo kami anting kekang meto balayan. Uling ika ing kekaming pastul at Gino, manggaman king alanganga.
Manalangin kayo, kapatid, maiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, pang mayupaing totoo. O malugod ay pami, pamatulanda ka sana kapilanman, king kapamilatan dareting misteryo ning pangakabos, baning pamisunduming alan tuknang, king obra ning pamangabos mo, mamungang alananggang tula para kaya kami, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabiya kaya kayo, itasyo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sugat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panahon, amiyay niya'y Kristo ing Paskwami. Ampat king pangasintang ning matwang pangataw, may bayon pong misubli ing sablang binating ning kasalanan. Ating genapan ang pong ulaganing biye, may subling kabilugan kaya kami, king pangayagon mi kang Kristo. Inyasat maglapo king tula daralanan iting Paskwa, ning ring sablang tao king mabilog ayato magsayala. Antimorin, ding sablang upaya pong angheling banwa, daralitla ing ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimoing titipangambun, kaniting ayin mi, ban pabanalanala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang bengeng mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lob dinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ni ing tinape, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kunan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kunan niya iti, ikayman at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko,
ing dayaning bayo ampong alananggang tipan, am mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi o mapamakalulong itpa. In kamatayanan po ning pangasublinang mebye, daraong miya kaiting tinapining biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan buat sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap king lugod, kambe ng lewo ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, at ding sablang diakono, lalong-lalo na di Reverendo John at Harold, ading sablang tapat asusuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepay nawa at king pihong kapanayan, king pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening Juan a Virgen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Juan Apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawod, apurian ampong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Eso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenan pong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, o Diyos igpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanalingan ang pong lugod kingig pa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amen.
ikabos mo kami king sablang marok oig pa, malugod mang ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pangkalulom mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwad ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babaliktan ding kasalanan mi, nunay pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon ming pamayapan ang pong pisan metungan, agpangking kaburihan mo, ikang mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alanangga, ing kapayapaning Ginoo mantabi sana kapilanman kaya kayo. Anting anak ning Maya Papastol, ipakitaking balang metong ingwaganing kapayapan. Peace be with you po, kaya kayo man. Ay ni Ginotang Yesu Kristo, ing mayap tamong pastol. Tanggapan tayo, uling wanlading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, eke matangkang tanggap kaya.
Manalangin tamo. O maya papastol, lingusan mingmip ng lugod ing kawan mo, at ding tupang mayat busking malnang daya ning anak mo, papangay tuliran mo lang tayran, king pastulan ayalang kapupusan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, siklagod tamo po. Panalangin para king bokasyon. O Ginoo, ikang linalang king banwat yato, ikang ginulis king balang tao, inyabalo mo kengan lagyo at pangataw. Ika mo naman ing minahos karing kekang alagad, ikang memili karing malagad. Maniga po keka, antimong tapat mong balayan, ring kekang talapagobra king kekang ubasan, kekalasan ng dagdagan, uling tutong dakal ing palutan. Saupan mo kengan ban makibat king aus mo, king banwa manibat. Maglapos sa karing kekeng puso ing kapagnasan ban sumuyo, muna keka anting kekeng ginu, kadua karing paraming tao. At king pamanangumi, paganakamo sa kami, emo ausan ding karapat dapat, nunering tapat ame kibat, ilang gagawan mong marapat. Itiaduan mi kapamilataning matas ming saserdote, ing anak mong i Jesus, ing Santo Cristo del Perdon i Caridad, king kametungan ning banal Espiritu, ngenit manggaman king alanganga. O Maria, ing induning mayap ausok, ipanalangin mo kami. O malugod a Jesus, patubod kang pari, agpang kingke kang sagradong puso. Talakatan po. Sa dagal-dagal salamat po, pangadita la ring pari o obispo, pari, lalong-lalo na yung kakatamang bayong Santo Papa, sana po ating pang magpari, kani po ating mig-apply, mig-testing, seminarium po paking HRP, at antimorin kayo pong pengari. Alwa mo kaming hinaus na ng Diyos, nune kayong pengari, at sana kakalingwan ni nga pong Ginoo, luklo kayo po sa guli po at manikal kayo. Kami pong pari, siyempre yung minahus kaya kami, nga pong Ginoo niya, kailangan mga di kami. Kayong talasawa, naning sasabihan na ng Ginoo, ding piyabe na ng Diyos, eno malyaring pikawan niya ng tao. What God has put together, let no man separate. Nya piyabe na ko ng Diyos. Baloy po metong karing maragulasangkan, bakit may kakawan nila ring may asawa? Eno mangadi. Eno mangadi. Nya mangadi kayo po, ikayong nung mabiyay pa yung asawa yun. Bayo kayo matutod, nung kaya biya, mangadi kayo. Potagalang pipisig na ako gaman. Kawulan niya, siklawd kayo na makasiklawd kayo, bayo kayo matutod manalangin. Pasaob kinap Ginoo. Nyay kaming pari, inaus na kayo ng Diyos, ikayong talasawa, inaus na kayo ng Diyos, kakalingwan ingapong Ginoo. At bukas po, Madre Pari, bukas eleksyon. Anyang campaign period, uling campaign period, no po karakal sisimba kareng tatagal. Sabi ko karela, sana mo nang mangampanya kayo kayo sisimba. Sa talaga pong sasabihan kong diretsyan, uling katolik ulay Nyanting meto nga pastul, kailangan sabihan ko karela. Kaibat na ning eleksyon, ninuman ning sumambut ke kayo, kailangan simbaya pamurin. Baloy po bakit makanya ning sitwasyon tamo, keraklan kareng ke katamong leaders, no sisimba. Nya kailangan pangaditala po, nandin sinabi ko king HRP,
anyang biyernes ikit ke ing ombudsman, nga na, na siguro mila ko yung korupsyon nga na po. Dakal ng batas laban king korupsyon. Metong yamu ing makapag-change nga na yapin kailangan nating conversion. At baloy po kabang magsalita itang akalingkunan ko nilag yung king ombudsman. Makasulat ka rin ing mawawala king corruption a year 700 billion ing mawawala king corruption. Epo ka na ako ini pepakit diyang makanyan. So nga na po tanata ala ko yung corruption karakalabatas nga na po niya kailangan ating conversion. Anya pindakalang kalulu. Makarine kinapong Ginoo, the only Christian country in the Far East. Ita mo po maniwala king Diyos. Then si pintang bansaya na maniwala kinapong Ginoo, o ba't mas maunlad lo? O yan po yung makarine. Nyapin pangaditala din kakatamong manimuna ring leaders ning bansa king probinsya kang karing Baleno syudad. Pangaditala po ngakupin tungkol kaya kayong pengari. Next to the love of God is the love of a mother. Panupayayo po kayong tatang ating kayo Rinaldo, nyangin rin puriyan ding ima. Dagal po salamat kaya kayo. Next to the love of God is the love of a mother. Baloy pong ring ima, ilaring peka sinungaling. Baloy po ita, kayong peka malaram dili kayong ima. Bakit? Mga anak kayo, nga naning anak, sabihan na ning ima, anak mabsiku, agyang danupan niya, pumalaram kanyan, mga anak ka, ulingin pamangan ning misan sakto mo, kay ba't mga anak ka, ing sabihan na ning ima, anak, mabsiku, akit may kitang gulot, miminum yang danum mapali, malaram kanya ning ima, matutun na ka, painawan na ka, anak, enak man mapagal, pero akit may mapagal yang, malaram kanyan. Potang inganak na niya katsura. Katsura ni inganak yung ana. Ingima, pagtanggol ni, inganak ko yung peka masanting dili. Malaram kanyan. Pero niya katsura inganak na. Pero kingapong ginapula naman matsura niya. Itamungan masanting tangan. Ampong magalago. Nya, kaya kayo man pong ima, dakala salamat. King kaya kayong lugod, king kaya kayong kapibabatan, king kaya kayong malasakit at masabal. Nung ala kayo, ala kami. Ngeni. Nya, pasibay po palakpakan tala, ding kaya katang ima. Salamat po. Ikayong tatangya ko mga lalo. Kaya tutuking bulan, para kaya kayo po. Salamat po kaya kayo talakad tamo para kayong final blessing. Ing inuman tabiya kaya kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Ing Santa Misa mi daon umeta na king kapayapan. Salamat King Diyos.